Di Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kadahayo, ti muna pa sa teserietay wita lawas anapolwan. Ti Managbulod, di tu'i drama tayo, ti Masakbayan. Ay na, nagpipintas mo tanda kita sa laset kan kurtina, mare. Impawit yan ako madayjo hong kumdayta, mare. Imbagman, at ako mamatan ako mamipawit kanya tikasta. At dan tu mata, mare. Kanun tu painay, mare. Amano paraw tuntiwa, san pa'y anapasamak dayta. San ka mawan ang itinamnama, mare. Ay, madamag kuman, at akadikagaraam, kwa, mare. Buluda kumamantay blender mo. At damin i-blender kumam, awan mo't blender kumare. Hey, si kamat ti masabat ko, Florence. Anya ka di dayta awit mo, paiman blender ni Mari Angina nan. Na, ay, di ka lamabain, tila mabulbulod mo. Apay, pati kasta mabulad, apay katasaanan nai. Ay na, napapapal man na ditalika munda, napipintas na, ay saan arumban nga apalam ida. Gapo taadda naka-abroad kadakwada. Apay na marigriga kami. Nabasit diswildo ti asawa, ay anya pa'y lati sa pulam, na anus mo ti asawam, na anus na bayso, namdi namut may paida viti amin na hayat ko nanan, ay adyang arud nai. Ay nasalun at kalakit day, umanayon apagyamanam dayta iti Diyos. Nabin, saan kayo mo't nagbisbisay? Saan ka da katapusal ita? Di mo pa'y ngawat iswildong. Amahan na bagastos mo mananitiawan kas iskanabanag. Naksaya na, taingatangak ni Noli tisang kairan rin na sapatos. Na, apay ngay anadisno do kagimatan. Mabalin pa'y mo ti sapatos na. Dan kanumaruda ine. Naminado kanumin paganakin ka, namdi mo ingat gatangan, when tamabalin pa'y na road. Agim impu da, tadakayat ko gataman ngali kaman diti balay. Umapalaka da biti ko kumarik anat pipintas telikaman da. Ay na, bakit? San ka kumamakin nartapan kadakwada? Apay kumasan ngay. San mula tayo damar tapane, tadda mangipaw-paw iti kwarta kadakwada. Oray san kuy dama artapan, basta da kumamot makunahali kaman diti balay, anapintas met basit. Ay, gapo ka dagitalang, san mo na'y gatangan iti kasapulan ti anakta. Di ka pahin bumatang iti naimas asidan tayo? Inkaman buludan tayo plan sa daninan mga Anginoli. Bulod manen, pwede ka ngamin gumatang iti plansya, mami? Abayin nakahanayan na mapan bumunon. Ni, ano ko mati ka bain mo? Saan mo mutahanan ti buludom, pa'y sublim tuwing malpas ko mausarulan, apay nanina un iti plansyaya, at darod para mata iti inurnong ko akwarta, para dayjay iti masakbayan tayo, buludon nyo amin osarin. Saan ka diya mabalinin tun masakbayan sa kay bumulod? Na, awanan tiya dosaw. Ingkakit din, ha? Mabaina? Kamayak maninan, ne sikamat noli, at akadipagam, ay, ni matamagayam ti plancham. Apay ka ti balaw na madamati planchak, inbaw nak namin ni mami, no may kubuludan ti planchayo. Ay, adupay matipa plancha, tanaw renuwanak, ay aksablikan tulad, hinitun malamwan, unina, Tinusan, hibagat anadadahal, tapno di now may pabulod manan. San abaro, maditi agulbud, hamagano madadahal paiso. Ay, kasta kadinina. Sige ngerud, hintun malamlatan. Nay, ayan na iti plansya nole. Madamang agplan-plantan ininan, mami. Agsubliap kanu na malam. Ay, sapay aramatan ni daddy mintun madamdam ati plancha o kakawus na. Di yung amin plinan siya di kalman. Bise ak narutan nagideliver kadagiti lupot na order kanya online. Iba doon ang awari sana na plancha.
Nakunas na rud. Kumaano bang paglaan ti papanan na, ha? Anawin yung ti pagpanjoyo? Inkabumulod iti sa balya haruba, ha? Gumatang ka ngamen? Imbag man ta nagkita ta diti tiyandaan na, dahe apay. At da importante nga ibagam, nang nagyuha den ti bilbilnas da iti anak yu ani Florence. Ha? Anyat ibilbil nga sida, balasan kaw, ay na, agbubulod na, day ta ti bilnas ti anak yu. Saan ka di amahagatan iti buhod na nga alikaman? Ay, jak ambo iti dayjay nga anak ko. Sige, tabagbagak daw. Baran dungag, rumbula nana, kababa inti kasting aramid na, agbubulod, ay kana yun kumat adil lawan, ang ammo payon. Anderwel sa laangan tigi na binulod nana. Alaam dayto ginatang ko aplancha, tapno di ka bumulbulod, tapno di da ibaga. Na underwear la ngun ti saan mo kanu abinulod. Asino matin ang ibaga, na underwear lang ti saan ko abinulod, tapakalugo man itado underwear. At na, di kala agbain. Dilawan da halangarudan iti mading aramid mo, anam sikapay ti masurun. Pudno mo't naman nagbubulod ka, di da siguro pinabuludan day tangagsasao na. Ay. Asino ti ambong nagbubulod, ta ibagam adi da pinabuludan? Amu paingay? Apay ngagsaw-saw iti kasta? No maminsan, saan nga agsaw ti tao, no awan makita da nga aramid, ti pada da a tao, ti konayo talaga kiti nga tiduk ti dila na, iso di na malapdan tagsao. Hay, gatol adila. Nagtutulag dan iti kaupisinaak. O may dainton Domingo dito'y balay. Ha? Apangin manugot ka. Busy iti online business ko aluplupon. Saan ko ida na pagkadahan? Kamaysa, maminsan laan mat, takasanay kukot na rod. Ha? Ne, anyo haditi peksan inton Domingo? Japoy kot amon ti aldokon peksana ita. Ay, anday takot. Impamaysan ti atensyon mo di ta online business mo. Masapon nga trabaho tapno da maurnong ko. Nabasit ti sweldom, adufay ti maibawas. Anyalunay ay ati urununam, tapno magatang ko dagiti kas iti alikaman dagiti kukumarek. Ay na, nasken ka di apilita magawatan dagiti banag, asan mo mata magawat. Takmulang at damay para magmap. Apay kumasaan. Apalan dak tumut anu dumtan ti panawan. Nanan, erwaryo man dagiti antigo malikaman yu, apay dagiti antigo malikaman, kasamay gayam nila kay Kwentong Domingo. Umay kano dagiti ka upisinaan na. Masapul pintas mo't adagiti alikaman na palikak iti sagana. Ay, anda ka di dagiti isagana sigurado mainom kan pulutan manantiad adunana. Lalaki kadila dagiti umay, adapay babae ay sad lang arud apulutan la no kasta anak ko. Masapol amagisagana kamot iti para kadagiti babae. Umay kayon tumarod tapno dahadok nagluto kan agisagana nana. Sigurado mahelding ti pulutan tayo pray. Ay katariglado. Adamo tayong papastor kwa kelding. Ay, alafo mo tayong putad ngarak ang jibolay. Adu tayo jekay, uy. Sigurado man ngarudan nga gron na tayo iti imported ngarak. Wof, naboyagat na nagpulutan iti kaltirita akin papaitan. Ipapas mo Domingo Domingo. Sigurado abotum leste sa gana. Aray, sana matukol te aklahunada. Ay kabuna. Da nagmula kitinaya. Dakkel ti kalding may sakripisyo ko na ma. Ay apap, poneket ta may sakripisyo. Nakaumay kamat mare, anyo aditi may paikuhan ka. Nakitak namin dyan na display na antigo apitser mo, mare.
Ay, jekadi, at da itidakkel na parador mare, win mare, mabarin ka diaboludan, anya, buludan ti mabol apit sir, ay mabuong day, pansaram ka di mare, akasahay na minilahay ko intun Domingo, umay dagiti ka upisinaan na, usaran mi kuma, kan umay kan tumutan mare, imbaganusan amagasgas mare, amumat antigo kan mabuo day japit sir, dikat danak mare, alwadak tu, bastay tarimasan amagasgasan mare, wun mare, ikarik, apaman amal pastipaskan, umay ko isubliada gus. Sorry, at darasa kami, pasensya ka na. Ha? Florence, sita tadi daitan? Ha? Lourdes? Kasasan ka din makata. Palasan ka kadipay, ay na, at tantalo na anak ko. Siga, manamutang mo, at damutang Isus, pasabalasan ka pa'y lang ititsura. Imbag man, ibagakkan kati sekreto, tatno saan abumakat ada gusti tsuram. Inawis munsam jay sigud akahadalam akasangsan putna, ang naggapo ija Spain, when nanang, nasinad kami idi, na maniput na paniji Spain, awanan komunikasyon mi. Iti nagkita kami, inawis ko mata. Ay pasaray kadwampay iday amapan ija balay, when nanang, namita baknanan, no agabay kami, kasla bakbakut ako nung iso. Ay, adna jay kunap na intid nakun ka, padpapintas tanan, tapno sa anak naglang bakut. Bahin no awanan pangala am intun maibos, ay agsublimot lang iti sigud tayo tsuran, isong harod nagur numa, taintun mangrugi nagkuretratikudil terupak, at dapat pa facelift ko, tapno na pinta sa klaktana ng, ay saba lilat tahti panirigam iti biyag, day talabagim unay tipatpatgan. Anyangay, naipan mo kadi amin dagiti masapsapul dagiti agi inom bijay sala, at dan iti pulutan dananans, at damot tan iti dagiti inuman da arak, at dakadin iti dagiti bilulud mo anak pipinta sa baso, when nanang, awanda pala nai-display kung dagiti napipintas a baso iti lamisaan, ikam ngarudan dyan napintas a pitser iti Diyos, taipan mo ijay salas, when nanang, ikakon, sige. Filmik. Aday ta, nakagakon. Ipan ko ijayan, masigurado adayawan dati kinapintas ti pitser. Ignaon. Nay, at akabat gaya man gayam, at tugo kapayan. Ti pitser negmo, kain ingas ti pitser ngay nalaki jay Spain. Ha? At dakastoy a pitser mo, kaya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama ka. Papagayam, di riwayan na dinggan, pituloy te seryetay wita alawas anapalwan. Ti Managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata, para iti radyo ni Steph Maro, ken iti direksyon, Virgie Patlay, musika, ken computer, recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito inestasyon. Agyaman kami, itingkay panang karabay. Di napalaban sa managapal, managimbubukod, ken managbulod ni Florence, nasa wani sindro, iti dandanin madanong ti kasanay mi sidro, insaganaan ni Florence. Babaan kadagiti panagbulod na, kadagiti nangini ng alikaman, tapno agparan, anapipintas dagiti alikaman na.
Abang Sara, iti kaldawan ti Pasken. Papagayam. Dengen ti tuloy ti seryetay wita alawas anapolwan. Ti Managbulod. Di tuy drama tayo. Ti Masakbayan. Masigurado adayawin dati kinapintas ti pitser. Hinakon. At ni, atakamot gaya man gayan. At tugo ka pa ya. Ha? Ti pitser mo. Is kaingingas ti pitser nalaki ti Spain. Ha? Atakas ti pitser mo gaya. Wan gayam. Insan put ko iti na uda panagawid ko. Imbag man, tanadan kay ti kasta pitser. Ha? Naira nala siguro gayam. Intan itayan dagiti grupo dagiti babae. Okay. Anam, kablawak may tasawam, iti pa nagkasanay na. Mami? Napagtaf dagiti kaupisinahan ni Daddy. Bayam idana, agawid danto dagitan. Nagawid ang dagiti daduma. Nabate pe dagiti nabartat. Agawid danto no mamunawanda. Abdung sa dangaminan ka. Adumanan ti siya binulod yu. Pinggan, baso, picture. And the dumapay, san ka hadya na tagari anak ko. Ama manoda makamnog binulod laang gayam dagiti na usar. Dakas elwan manda binulod yutinos usar yu duti balay. Basta, jak kaya ama amwanda anak bulod at lahan. Kasla ni manang Lourdes ti masabat kwa. Manang Lourdes, sika kadidayta. Imbag man tamabigbig na, laure manu atawan adinak nakita. Dayta kandid kun kinapintas mo tisan abasta malipatan manarang. O nayen ta kinapintas, agpay sombret. Anyim adamandamanga. Naggapu kan samot iti balay tagbubulod. Agbubulod kunam. Atakatin binulod na dinain subli. Ay, dayta kiyakam mo. Basta tiyam mo kat amin agamit na panay binulod. Ay, saan adakas ti bumulod? No lakot ammo ngay subli. Adyaman nakitipanan sa nailin kadagiti katrabaho ang bakayte. Yita, tiagi subli kadagiti binulod tayo ti into na rin yu kaninanan. Kupak ko maamin dagita bulod. Napipintas da. Ay na, saan mo kumamanan almanan dagita bulod? Agi subli kayo kitin. Agimperdak mat kat na mahagata haktumat. Basta saan ka unay ngakirmata. Di ka pa'y makagatang itinaimas mo tataraon. Kasi mo dabitubing, agsida tayong tuhadiin o magatang ko ti kaya ko gatanun. Wen, san adakas dagimpan? Namno imutan ti bagim, day tanti madi, san tayo mo't nagbisbisin na. Nana, apay no di balay milavan ti pageran ti refyo, tutahal dwa hayulan mo't ganitatang. Madin sa aminan di ref mi. Ahayag niya ngay ti usarin bay, no ijay balay yung agyan te ref. Di umay kayon tumakiref, nanan, ay saan amabalain. Shakit dengat ta ref na ti umay makiref. Alamot tan nana, ay da kayo ti umay makiref. Napigpigsa kayo mutlaan nga umay dito'y balay, kun umay mangala iti paref yo. San ko pa'y narod no may sublito iti bulod ko kan kaplato ananan. Da, di pa'y awanan tikar dato'y aparador anangalaam. Basta, unat pa'y dagiti da dumabulod nana. Bata di ka makay na. Tay ngarod bulod ko apitsa. Nabuo na. Anya? Tasan na pasamak tay ta? Apay nga minadimwin subli adagos, mapan ko kumaisubli. Nakabadder kakitiw kisti saba iti dalan. Napatugawa kut. Natinag iti kalasada di pitsa. Ay, pasanu pa ita daytan. Awan siguro tikas yamagatanta. Di ikarigatanta telbiru pitikas sukati na buum. Ay, sigurado lakik di. Ananina dayta klase ti picture tantigo. Iswa display line ni kumare.
Masapula sukatan ta Uy, gastos mananday to Uy, inanusam lakuman nga inusar dagiti simple di tangali Anya maita, paggastos anday to yun Ne, abturun kan samot di tabalay da Florence. Diyak kamit maura ngay subli na ti pinulod na picture inaalaan. Han? Binulod na ti picture na inusal day di kasangay nila kay na. Kastama road, binulod na sa bay ti kasangay. Na ipagatianak dana pandahanu nagbiru kut iti picture. Natin nagsakanu kut nabuong. Ay sus, ang mga nuti picture mo day jay. Panya. Dandani nga minsan kung ay pabulod day Jacob, api nga minim pabulod mo nunangin na mo't aklasi ki picture. Imbaga no da masarakan da kas dera picture, naggapoy jahong kong day jay, ipabayad mo na no awan masarakan da has jay. Da kasarakan yung mutlag iti kasjay a picture nai, iti balay ti naggapoy jahong kong nanan, imbaglakit ninta nagbayat anamilahu, isunalaw ta nagnina hay na alam day ta. Gapo ta hayat mo nagparamad kadagiti katrabahuan ti asawam, naggastos ka din na oras, anyarod na inanang, alangan mo't na ipausa ko ti ordinaryo plastik, ay pakaragsakam ka ditin mahipalastog, iti saan mo mo't ako kwa. Hay man mano ka mo't aklasit tao, basta. Jack kayak na asi-asi at tao ti panagkit-kit tadahanyak nana. Si kaman latin ti maham mo. Ay buhod mo apanirigan dayta. Anggam saan mo't nga umno. Isublik mo ti bulbuludo. Ti madi no saan kung amutag isubli. Ay nga uray awagan daha itad bubulaudum. Oray man o matidu ti dila dahan chismis. Awan bibiyang ho. At ako mamanin kas diya kasanay paray, apay ko mga wanay. Into na kasanay ka, papatay ka mo tayo ti kalding, awan pupay kalding ko. Urawan kalding mo, tadamot magatam. Hey, di mon sa mo amu tayo kunada ana imas tilibre ngim ti magatar, ay imposible dayta, pagsasaulan dayta, sa di mo mataya ti pangalan to itilibre, Ay, awan pangalam itilibre. Malaksinda no tahawam. Napaik no tahaw. Ay san la napaik. Basol kunam didia. Nole, napanan ni mamim. Jakam moi. Nim. Tibabaw na kabumulut ita itibatcha. Anu na tibatcha? San kating at dabatcha tayo? At nakita ko yung bilog na abat ka. Ay, 19 nalaing agbulod Di pala na ditigra. Apay dakus ti agbulod. Saan mo't kit di? Namnubulodum mat amin no saram. Tababain. Awan siguro ba ni mamia? Na ibaw na amapan pumulot. Mababain na. Hagot tumat na jit mapan. Gayam. Imbag man tay may kamat pimasyar dito balay, mabayak ka hadipay dito pagilyan tayo gaya. San matunay? Adapay ngamin ipag nakapapeles. Kasta hadi. Imbag man tanakadanon kay Jispanya. Naswel chak na ruwad. Ijemutan tinakitaan may itasawak. May sa negosyante. Negosyante? Baknak narud na basta. Imbag man, saan matkitiabak ng unay. Ngam, at least, magatang ko amin na kayat ko, ay na, makapapal kamot kayo. Kasando ti papatmoy di Spain, nag-training at lang, mat akas caregiver. Ijay katiadak gusti na panam, iti pa'y sa balya pagilyan. Ibiadak ka sa pulaliti caregiver, nag-apply afi joy, kat napagasata na. Nasukatan ka din ni mamin kinabuom na abulod na baro. Wenana,
Naggapoy di palay dayjay. Ken nagapo ka ni Hong Kong. Imbang anog padati naggapoy di Hong Kong kan ibinulod na. Ja amua. Hapadam damagan yun nana. Ay damagat laang ambaro. Apaya hasti ni mamim. Agbubulod. Ay damagan yun po kung kwa na nana. Ja amuti sumbate salut sa Joe. Tapno saan akanayon agbulod. Gumatang kumangamin iti gamit na. Ibagam taday takan kwa na, ay saan mo ay tandano na ang mga nuagumot. Hapay rin bagayo kanyak na na. Ibagam atap na muna, inafon. Na, pinmanawan ti ubing. Hay, ibaganan tukit ding. Danglag puti saritaan yu itaitinan ko, ay kwa, hihihi. Kayat kulaan mat nga, mawatak ti kayat mo sa wen, na may mayat no ni Mary Florence tinangibagaam, iso matlaten anwidanun no. Abangan no sa balit ti panangibaga ti ubing kat agriri kayo, api ko mga agriri, kat pudno mat nagbubulog di tao, di kat mabain iti kasyeng aramid na. Ala, labasan ka pa nga rudi ti arubayan niyo. Ami, gumatang kakanwit yali ka mo tat no di kagbulbulod, asi no tinangibagakan kay ti kastatak tirik ti dila na. Alipatak tinagan na. Hangim may mayat Pag no di ka nagbulbulod, imposible di mo amo no sino tinanibagakan ka. Ala, ibagam no di mo payatakawagad ka. Di mo temtivity na ti dila na, ibagam konak na road. No di mo pala ibagam makaraman kahanyakon. Ni kwaray. Ni dinewawagan da iti tismosa. Ne chismosa abitin niya. Bitin niya. Aywan. Di mapapain ha. Tapod no timbaga na mami. Na. Isakit mo rin siya babae. Ay, aboray ka man ha. Papa na mami. Day, apayakas tati jaran baw. Kas lada ka apa, mapan komanda utan da chismos abilay niya, daya hide ka man Florence. Kayat mo ka nga ikanda hamanad iti sa bali aberengas, ni anak ko mabernas nanang, ay kayat mo ka nga awagan da iti apera, wano keyboard, ay masapon na ipapas ko ti umot ko iti da chismosa. Ay, sana nakaw. Aksuble ka di tawi, di na kon intal talak ni Florence. Anyat imbagam iti anak ko, isakit ka, kayat na awagan da ka iti bubulu, awan bibiyam mo na bubulu dak. Apay, binulod ko kan ka, awan, matlagayam, apay narudamaki bibiyang kalay. Apay marurud kalay. Ibagpadaklaan matipudno, anya ko matipudno, saan kanya agindi di mo, tamo mo no anya ti ibilbirnas da kan, no anya man ti bilbirnas da kanya, awan bibiyan mon, ay nasaan ko abibiyangan, imbadaklaan ti rumbun na aramidulum, intungkwan tinirater konday adilap. Anya pa ay dagiti sumaruno amapasama ka. Papagayam, di riwayan at denggan, tituloy te serietay wita lawas anapolwan. Ti Managbulod, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paklay, musika ken computer, recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti NTDC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy na stasyon agyaman kami itingkay panang tarabay. Di napalabas nangay ti kasangay ni Isidro katidinal pastipaskan nabuong tinanginapit chair abinulog ni Florence kapilitan naruda nagbilog da iti sukat da. Masayangan onay ni Florence, tanangina ti pananggatan da,
iti nasawa pichera. Iti may sangal daw. Renaut ni Florence ni Bitinya. Gapu, iti kinachismusa na. Papagayam. Denggan titulo iti seryetay wit alawas anapalwan. Ti Managbulod. Dito idrama tayo. Ti Masakbayan. No anyaman ti birnas tahanya awan bibiyan mo. Saan ko at bibiyangan? Imbadaklan ti rumpang aramidon? Tirok na kadila makita dasam. Apay ti hunam? Di katutupan si kangagbubulod na hagkuvay kamat. Fungutan ka man lang na anay ko at gamati ko. Anay ko kisikat ko. Ang kipatan kibo kuno di mo hayat ni iwalakas ka. Pada na maiwalagas. Wala sa nagaya mo. Itong baka man lang na anay ko at batan pa alataya. Umay ka pati pa'y humakot Siya magpupulag ka na tanset. Apa yang pasta teacher ng mami? Nakarubulugat tino. Ala, usok-usok ti buhok mo kas nagarami. Ayok tay jabiting niya. Ay, impulot ko. Intumbadak sadak sinahayan. Namin nasaan nyo ang mapantiritiran ti dila na kunaya. Dito, da kayo tin lugos-lugos na. Nagdakalan ti bagina. Sat lagaya masalawaso day jababay. Naling pa'y tirisling. Ay, saan ka namin na mapanrumaraw? Arubayan da pia mismo. Nagdantol daw nakanak da jasalawasaw. Ang yaman teramitan mami. Ang mga nusika man ti parigatan na, nautbalan sa klaan, o sana sa ayan na, inton na minsan, jakton ni palubos. Abay, adnya jayad dinabak ngay narabit bao, kakanu rin apino mot ni Bitinya, angam sika matitinulid kan sinakayad na, nautbalan sa klaan nanan, sana mabarin. Kukwana kitay, nung pogwak tumat into sumaruno, di ka agar aramed Florence. Saan ka aruma o itimasaho pantimay sa akao. No idarum naka iti trespassing, anyagay timaramidam, di uraya ka may sarum di karubaya, makipa di jababay. Saan ka nagaramed iti saan nga umno. Awat ti makita ka dakas ngay bagana. No surutan timbagana. Pagsaya tambutlaed, taisol pa'y tayo na nyo, saan katasyak na anak yo, siya nakakonsentiduran na ina. Makita kat si katisaan arumban tinaramid na. Ay day takot mapanrumao, iti naladan ti may sa kao, masurunak namin iti kinasalawasaw na, agam anak ko, pudno timbaga na. Agumatang ka iti bukod mo nalika man, tapno di ka bumulbulhod. Ay naku matibibyan na ay. Pitao adi na kaya ti mabiyagan, esyo ti adda akamali ti arambit na. Impact na nakita ka dito'y dalan pare. Ne, at dansakot na pataneba ka mahamaray. Apay ari na ut kanuni kumari ni biting ya pare. Anya? Kano? Nasaw namin ni biting niya, pare. Tsak namin mapagsusurot istorya ni biting niya. Sige, dadamagak to kanibagit ko, noon niya tinapasamag. Kunak, ano amom iso nagdamagakin ka, pare. Amang ano iti nakapanawa ko ni Jay Balay. Dalapit na rud, pare. Matamang amin ti istorya ni biting niya dita sanguti tiyangge iso anak naggo. Sige, maray. Tay na mandamagan kanibagit ko. Sige, pare. Tay, apay nga kartaras ka magmag na parok. Hananan, nadamag yu ka ding, ti may papaniti panagapa da Florence kan biting niya. Ay, word parok. Ay may mayat no ti asawan ti pagdamagam. Siya no kumutanakita no kasanuda nagapa. Ni kanumat Florence tinapaniji balay da biting niya. Word. Ay, bagbagam dya sa awam. Binagbagaak, ngam ipot na timadi arasun na. Signar nana.
At dangatan ni Florence G. Balay. Amangan mo tamanin na panana, pinanawak itay. Baran saan api manaw. Bakit? Anya tinapasama kada kayo kanipitin niya. Ha? Amo mo ti damag kat kagat ka pumlang ijo pisina? Tinapasama ka, ti kayat kwa mamwan. Alpa nagapa kayo, man nakibiyamot ngamin. Awan mo ti binulog ko kankwana. Imbagana kiting kaninolya gumatangak kano italikaman ko. Dakas kadiday tanin bagana. Ti inaramid mo maeraraota. Manipakita, ti kinaawan urbanidad mo. Dayjay abitin niya ti panibaga amnaawan urbanidad na. Ay na. At dakadi nagadalam winuawan. Saan ka kumamot naggaraw, akaslawan pulos nagadalan na. Natamak mo ka din ti dakilapas ka na mapasam, iti pagadalan iti syudat. Tika di ka na mapasama ka gathering ti pagadalan ti kayat mo sawan. Wen, amin na naggraduate iti dayja pagadalan iti batch 2000. May bitarap da. Kaslalum na homecoming, wuda. Ay, sandaya, batch 2000 ni bakit mau? Ha? Kasanuma mong, nakita ka dila dawa na di pala yo. Isupay tinius iti pagadalan iti batch da. Nakitam gayam da jela dawan na. Itulduli na da jela dawan, tamang ipalagip kano, ti panagbalin amuse. Aya, ay sigurado laki dia may sanipakit mawawisan da. Punpunasan niya mo ti taladawan ni mami. Ay, napintas ka ti tao. Wan anak, siyak di ti kapintasan, iso asyak ti napili amuse. Aning gaita, napintas kalat na mami. Pudno hadi anak. Sayang laan, tahay kayat mo't ni dadim nagyanaklan di ti balay para kada kayo manak ko. Dagiti niya takadalam mami. Ayam tangatan. Oy. Adun kadakwa dati at day balasiw tahaw, nagbabak nang dasiguron, nam siya, at daklaon dito eh. Angam siya nabali ha, pat da hamimut naman ipatpatagkan ka. Dahayo tiliwliwa ka na ko. No sana ko managsakit idi, nakaturpo sa kumamot, ha, arapaap ko ngamin idi tiag balinabu ka da ha. Ket, apedi kayo nakaturpos na'y. Napay namin day dilulong idiin, kung nagsakitak mo, iso sa anak kong anak tuloy. Saan kanya batch 2000 kay ti pagadalan? Ay, saan? Batch 1999? Apagadi? Punak na may sakan ko ama awis iti dakilapas ka iti pagadalan. Ay, sayang, tadyak mabuya. At nga may importante papanakikita dyan haltay. Ay masapul ang makipagkita iti opisina ti migrants. Kastagayan. Ami kanu batch 2000 kut mawis at tumabuno iti nasawa paskel. May sakasadimot? Saan? Naut udia? Dahayo akin ni Mary Florence. Diyak pa'y malagipan. Gapu iti kabayagnan. May sanarod ni Florence no kastan. Diyak pa'y pambun na may ni Florence. Damagit tumatlag kita kami. Impakta na sabat ka. At taman damagag? Anya ka di batch ka itinagadalan tayo pagadalan, batch 2000, apay ka di. Ay, sigurado may isa ka kadagiti maawis at tumabuno iti dakkel apaskin iti pagadalan. Ha? Asino tinag-organize? At hanubak nam anang-organize iti reunion niyo? Kasla alumni? May sasiguro kadagiti kadalam. Ha? Ay, kasta ka di? Oh, apayan aliday ka? Ay, santa di arumpang maragsakan ka? At di kita kayo kadagiti sigo da kadalam. Diyak kaya ti sumang kadakwada? Ay, tapay mare. Di mo ka di kaya tamakita dagiti sigo da kadalam? Makinistorya ka magkadakwada Tap na maamwanda sa anak-anak katugupos, kansa anak abak nam apas kadakwada. Ay sus, saan mo kumangay ayon day tabagim?
makiatinder kakit di. Saan ka day akadalam itinibitin niya? Di man ipalagi panak na jabitin niya nana, maadadal itimud. Ay nalipatan na mut ka, tinapasama kitinagbautan yo. Iso alipatan mutan, ay, saan ko malipatan ti panang sahay kan panagtulid-tulid ko nanan? Ay, nakitak pa'y nakisaukan ka, angam di mo matsinong batan, pinanawamlatan. Po or ti kararwak ti panagruprupa de jababay, ay saan kumaakas ta, anak ko. Lipat mon tinapasamak, ket makiayus kakad kwa na, or ay fay dwa hamilalan amabati ataw dito'y lubong, jak to kaya takasaw. Ay, day tate kunada apamulinawan apuso. Awan tinasayak ngayt din na, tikasta na ugalay, anak ko. Oh, anya ka di mitlan ti desisyon mo mare, makiatindel ka? Amano siyak tulaon ti las klas ijay mare? Ay na, saan mo humarumpong ya ipain ti kasasad mo itigbiag mare, mabainak mare? Diyak kaya tamaamuan damay sa aplan ordinaryo at tahau. Sanda ka matakatawa, ano kas bela? Kan anyay ti maganap ko no matindara? Gastos, awan mo't napinta sa hawus ko. Sayagam kit dente gundaway mo ang makilangan kadagiti siku da kadalam. Kasanun nay, no agkakanato da aminun, siyakat saan. Sikabat kayam ti masabat ko biting niya, adaka di bagam, no maawis ka makiatin dari ti reunion yu a batch 2000, mapan ka hadi ay wana, ka iso na amaminsan lang ang mapasamak iti manuatawan, italang ang mapasama. Kadalam gayam ni Mary Florence. Aywan, agadalan kami. Ibagaman kiti, tato mabunuhan imot. Awan ka diti sakit tinakamukan kwa na, linipat kunti amin. Dadangay iti bihati sa paminsan asaan apagkikinawatan. Kasta kumamot ni Mary Florence, saan na agimula iti sakit tinakam. Aywan gaya mare, dinamag ko ni biting yano matendar iti alumni, kitwen kano. O matendar na oray awan mo't na iturpus na. Saan ka da mabain? Kahit na kano akalagan dagiti sigo da hadalan yo, di lapit agbainan. Imbaga na pa'y kitiya, na ibagak kanukan kataw matendar kamad. Na, takarkaritan naksa de jababaya. Jesus, saan mo't nga takas tamari? Dayat na siguro akompleto hayo inton madanon day tangal daw. Anya na ta. O matendarak na ta, wenno saan. Jak namin kaya ti paati witi day jabitin niya kan. San kumamat anibitin niya ti makagapu, ano apeng o matender kamare. Kaya't nagsiguro apasikatan ti awanan bain. At saan batakas ta ti panagkitak mari? Awan sakit tinakam-nakan ka. Nay, apaya balikid ka balikid. Anya ka diti pakarilibu kam, karkaritan nak namin de japitin niya. Kasan wa karkaritan na kunam? Ay, di mo kunayan na makiapa ka manan kangwana, saan na apa ti pangkarkaritan na kanya? No saan na apa? Anya naru ti pangkarkaritan na kanka? Imbaga no kitin ka ni Mari Angie, at tumabuno kami tanoy ti maanay a reunion ije nagadalan mi iti. Kat, kasano kumang ay baga makarkaritan na ka? Sigurado a formal atayar pukaramatan dagiti tumabuno. Anya kumano formal atayar? Adu ti maabang ang nagaon dita, no awan ti gaon mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di riwayan na dinggen, tituloy ti seryetay wita alawas anapalwan. Ti Managbulod, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan, insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon
Virgie Patlay, Musika can computer recording technician, Dante Martinez, isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, DZWT, 540, Candato in Estasyon. Agyaman kami, itingkay panantarabay.